Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudeye ndibakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kwigenekerezo rya gatandatu Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba. Turazoro kureba mu buryo buramvuye uko imirwano ikomeye ihagaze mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kugaruka ku mirwano ikomeye ikomeje kubera mu kibaya cya Rusizi hagati ya AVIS ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, aho amakuru yemeza ko mu bice byitwa Rubarika kimwe mu bice by'ingenzi byari bifitwe n'ingabo z'u Burundi na FDR hamaze kwigarurirwa burundu na AVIS. Tukaba rero turi buze kureba uko ibi byagenze mu buryo budasanzwe. Turaza kandi kubabwira ko M23 ikomeje kugenda yerekeza mu gace kayitwa Buhewa, aho AVIS ikomeje gusatira Ndorera hejuru y'umujyi wa Luvungi. Turareba uko bihagaze ahangaha. Amakuru aravuga ko abaturage benshi bakomeje guhungira Uvira. Turaza kugenda tureba uko bihagaze ndetse turebe n'abakomeje kugenda berekeza mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi bahunga imirwano ikomeye. Mu yandi makuru yateye agahinda kenshi mubo muri Fdnb cyase igisoda cy'u Burundi, na makuru avuga ko uwitwa Lieutenant Colonel Minani yivuganwe na M23. Uyu rero akaba ari umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yivuganwe n'umutwe wa M23. Turaza kureba uko bigenze ndetse no kwiyo operation yakozwe nkuko rero amakuru bigaragaza ko yamuhitanye no operation yakozwe kwa gatatu, ndetse bikaba rero byarabaye bibi cyane, bikaba rero byaraje kurangira yitavye Imana. Ari mu gihe kandi bivuga ko abandi basirikare benshi Burundi bafashwe mpiri. Turaza kureba rero kuri ibingibi ndetse n'ibiri kugenda bivugwa hagati. Rero turaza no kubabwira kubirebana n'ingingo z'ingenzi zigize amasezerano yasinwe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe ukuri kubigiye kuba ndetse turebe n'ibikomeje kugenda biba bijyanye n'ibimaze iminsi bigenda bitangazwa ku bimaze iminsi byumvikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bijyanye n'ibyo rero benshi bagomba kwitega. Turaza rero kubireba mu buryo burambuye. Turibuze kandi guhamagara imboni yacu iri mu karere itubwire ibiri kugenda biba ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kandi kureba n'icyo abasasanguzi batangaza ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turibuze kandi kubabwira ko AVIS yatwitse imbunda nini y'ingabo z'u Burundi yari irimo irasira ku mukibaya cya Rusizi nkuko rero biri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ko ibisasu by'ingabo z'u Burundi byaguye mu Cibitoki ubwo byahushaga intego muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo rero u Burundi bwo buvuga ko ari M23 yabirashe. Ironi page ikomeye banywanyi tugiye kuramvura ndetse amakuru atosoye arabana n'umutekano politique ububanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ni munyemerera amakuru yacu tuyahereye kubijyanye n'urupfu rwa Lieutenant Colonel Minani wa Fdnb waguye ku mirongo y'imbere y'urugamba ahitanwe na M23. Ubwo turaza none twakira imboni yacu nyuma yuko turi bubagezeho amakuru twabateguriye. Turi bumwakira tubwire noneho biri kubera kuri tere. Amakuru dufite aravuga ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani wari umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi ziri kurwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishwe n'umutwe wa AFC M23. Lieutenant Colonel Minani wahoze mu ngabo za kera z'u Burundi ex-FAB. Amakuru aravuga ko yiciwe muri operation y'abasirikare mu mutwe w'abakomando ba AFC baheruka gukorera mu gace ka Luvungi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. No operation yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu rikira kuwa kane kwigenekerezo rya 4 Kigarama 2025. Uyu Lieutenant Colonel Minani amakuru aravuga ko u Burundi bwamutakarije abasirikare benshi muri operation, abandi barenga 100
biravugwa ko bafashwe mpiri nubwo kugeza ngubu M23 nta kirabivugaho. Kuri ubu rero bikaba bigaragara ko hari amwe mu mafoto yagaragaye ateye ubwoba y'abasirikare bigaragara ko bicishijwe intwaro gakondo. Lieutenant Colonel Minana Tanazi yabaye umusirikare mukuru kurusha abandi wa mbere ukomeye uri mu bamenyekanye biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biyongeraho abandi bagiye bamenyekana mu bihe bitandukanye. Imugire rero kuri ubu ngubu andi makuru nayo agaragaza bikomeje kugenda biba ndetse nuko umwuka w'intambara uhagaze. Kuri ubu rero bikaba bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa uko ibintu bihagaze, aho rero kuri ubu ngubu twababwira ko hari ibiri kugenda bivugwa ku butaka bw'u Burundi. Amakuru aravuga ko ibisasu by'ingabo z'u Burundi byaguye mu Burundi mu Cibitoke ubwo abarasaga abagahusha ku ntego. Byabaye rero mu gitondo cy'ejo kwa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025 mu gace kitwa mu Bandage kari mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Haravuga rero urupfu rw'umwana muto ndetse bikaba rero bivuga ko yajyanwe kwa muganga nyuma za kuba ari hogwa nyuma y'uko ibisasu byatewe byaje kuba bizagwa kuri uyu mwana. Ariko abarundi bo baravuga ko M23 yabirashe nkuko byemezwa n'abaturage batuye ndetse bakorera muri ibi bice. Ibi rero bisasu bikaba zaraguye mu baturage b'inzira karengane mu gihe byari bigamije kuba zaraswa muri ibi bice nkuko rero abo ku ruhande rw'u Burundi babivuga. Ivyo bisasu rero bikomeje kugwa kenshi bigahitana abaturage benshi mu bice bya Kamanyola, Katogota, Ruvunge n'ahandi. Amakuru avuga ko abarimo abagore n'abana bishwe n'izo ntwaro ziremereye. Uretse rero abo mu Burundi bisasu nk'ibi byahitanye abaturage b'Iruvunge harimo abapfuye ku wa 5. Biro bikabiza bikurikira n'urupfu rw'abasivili rwabaye ku wa 2 no ku wa 4, bigaragaza ihungabana rikomeye ku mutekano w'abaturage muri ibi bice. Ibibazo rero bikomeje kuba mu gihe ibiganiro by'amahoro u Rwanda na Kongo basinyanye hatarashira amasaha menshi bibaye. Kuri ubu rero icyoba ni cyinshi, ubwo bukomeje kugenda butaha mu mitima y'abatari bake nkuko rero bikomeje kugenda bivugwa kandi binagaragara muri ibi bice. Kuri ubu rero benshi mu bakurikiranira hafi bakomeje kugenda bibaza uko ibi biri buze kurangira, aho rero kuri ubu ngubu bikomeje kugenda byemezwa ko hari abapfuye, hari abagizwe ingaruka zikomeye n'ibi biri kugenda biba. Ni mu nyemero duhamagare umunyamakuru wacu uri mu karere maze atubwire byinshi ku bikomeje kugenda biba ndetse nuko bihagaze ku kibuga cy'imirwana. Tubwire uko ibintu bimeze ndetse n'umwuka w'ibikomeje kugenda biba, aho rero ibi byose bigira ingaruka zikomeye ku baturage kandi bigasubiza inyuma urugendo rwatangiwe nkuko rero benshi bakomeje kugenda babigaragaza. Munyamakuru wacu ratubwiye ko atari kuboneka muri aka kanya, ariko mbere yuko nyine turi buze kumwakira reka tubabwire ko AFC yemeje ko abaturage bari kwicwa n'ibisasu bikomeye biri kuva mu Burundi. Aho uru rya Alliance Fleuve Congo ryasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohotse ku munsi w'ejo ku wa 5 ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025 rigaragaza ibiri kugenda biba, aho rero riburira amahanga n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga ko abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje guhitanwa n'ibisasu bikomeye. Muri iri tangazo AFC iravuga ko iminsi irenga 3 ishize ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iza FDN ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kurasa ibisasu bikomeye mu bice bituwe n'abasivili mu kibaya cya Rusizi muri territoire ya Uvira. Ibisasu bikaba bikomeje guhitana abaturage b'inzira karengane barimo abana, abagore n'abasaza, bikangiza ibigo nderabuzima, ibikorwa remezo ndetse n'imitungo bwite y'abaturage. AFC yamaganye ibi bikorwa isobanura ko iri ari iterabwoba rishingiye kuri leta ishyira mu kaga uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi rikabangamira amahoro n'umutekano w'akarere. Iri huriro rikomeza rivuga ko ibi bisasu biraswa bivugwa ku biri guturuka i Bujumbura bikabangamira umutekano w'ibindi bihugu byo mu karere, bityo rero bikaba byateza intambara ishobora kwaguka ikarushaho kuba yagera no mu bindi bice bitandukanye nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Iri huriro rero riri gusaba imiryango mpuzamahanga guhaguruka bagagurikira iki kibazo bidatinze, bakarengera ubuzima bw'abasivili no kwamagana ibikorwa byose byo gutoteza no kubashyira mu bibazo bishingiye kwivangura. AFC soza ivuga ko izakomeza guharanira amahoro n'uburenganzira bwa muntu n'iterambere rirambye nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara
kandi binavugwa byose rero birasubiza inyuma urugendo rwari rwaratangiye rwari rwitezweho kurangiza ibibazo. Kugeza ubu rero reka turebe ingingo z'ingenzi u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basinyanye, mbere ko turi buze kubabwira ibijyanye n'ibisasu bikomeye byarashwe ku birindiro bikaza gutwika intwaro ziremereye zakoreshwaga muri uru rugamba. Amakuru rero twababwiye nuko kuwa kane kwigenekerezo rya kane Kigarama 2025 abaperezida Paul Kagame na Kisekedi bashyize umukono ku masezerano y'I Washington agaragaza nk'ivugurura ryuzuye ry'inzira ya diplomasi yatangiye mu mpeshyi hagati ya leta ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Aya yasinywe yiswe rero amasezerano y'I Washington y'amahoro n'umutekano, Washington Accords of Peace and Prosperity. Arashimangira amasezerano yari yamaze gushyirwaho umukono mu mezi ashize. Itangazo ry'amahame yo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane, amasezerano y'amahoro yo ku itariki ya 27 Kamena 2025 hamwe n'inyandiko ziruka harimo n'uburyo bwishyira hamwe mu karere burimo kurangizwa. Intego yavuzwe n'uguza aya masezerano mu rwego rumwe rwagutse rukubiyemo ibyemezo bya politiki, umutekano, ubukungu ndetse n'ubwiyunge. Amabuye y'agaciro mu izingiro ry'amasezerano mashya y'akarere. Inyandiko ibiganiro byibanzeho kuwa kane n'urwego rwo gushyira hamwe mu karere bifatwa nk'inkingi y'ubukungu y'ibiganiro bya Washington bigaruka ku ntego nyamukuru kuvugurura mu buryo buboneye busanzwe kandi bugezweho mu buryo bwo guhererekanya amabuye y'agaciro aboneka mu karere arimo tantalite, tungsten, niobium cyangwa se lithium. Iyi ni inyandiko igaragaza ibibazo bitatu Washington ishaka gukemura: kurengera inyungu z'abanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace ishoramari ry'abashinwa rikomeje kuba ryinshi nko muri Katanga, gushoboza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ubutunzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihe bwigaruriwe n'inzira zitemewe, no gushimangira uruhare rwa Kigali nk'ahantu ho gutangiriza amabuye y'agaciro mu karere, stati u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruharanira. Hari kandi inyandiko irangiza ibijyanye n'urukurikirane rw'ibikorwa birambuye mu rwego rw'ubucukuzi. Kinshasa na Kigali biratekereza cyane gushyirwaho ibigo bikorera ku giti cyabo n'ibya leta biherereye ku mipaka cyangwa se mu byanya by'inganda byihariye. Izi mbuga zizaba zifite inshingano zo kugenzura niba amabuye y'agaciro akurikiranwa, kwemeza urujya n'uruza, gusoresha imisoro no gutanga uburenganzira ku bihugu yaturutsemo, ndetse no guha umutekano ibicuruzwa bigenewe ubucuruzi mpuzamahanga. Muri urwo rwego kandi harimo uburyo bwo kugenzura no kwemeza ahacukurwa mu y'agaciro, kugenzura ibyimazeyo urwego rw'imicungire, kwemeza ibyoherezwa mu mahanga no guhuza politike y'imisoro kugira ngo bigabanye kugerageza gukora magendu. Harimo kandi ibyanya by'inganda zambukiranya imipaka byihariye n'uburyo bwo gushora imari buhuriweho, imishinga ihuriweho cyangwa se ubufatanye bigamije gukurura ibigo mpuzamahanga bikomeye by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nk'uko bigaragara, hari kandi ingufu ya Rusizi ya gatatu, metani yo mu kiyaga cya Kivu, hamwe no guhuza akarere. Mu rwego rw'ingufu, Kinshasa na Kigali barateganya kubyutsa umushinga ibikorwa remezo ibihugu byombi byiyemeje kurangiza mu gutera inkunga no gushyira mu bikorwa umushinga wa Rusizi ya gatatu, ubufatanye n'u Burundi no biyobowe na CPGR, umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'ibiyaga bigari. Barateganya kandi gufatanya gucukuzura gaze metane mu kiyaga cya Kivu no gutangiza ubushakashatsi ku bindi bikorwa remezo byo gushaka amashanyarazi no kuyabyaza aho yagenewe. Ibikorwa remezo by'ubwikorezi bihuriweho, ibyambu n'imihanda no guhuza n'umuhoro wa Robito. Iyi ni inyandiko kandi iri bubyutse umushinga ugamije kuvugurura ibyambu, kugabanya ibiciro by'ubwikorezi, kugenaho ibicuruzwa byinjirira naho bisohokera, no guteza imbere umutekano w'ibikorwa remezo bwo mu kiyaga. Kinshasa rero na Kigali kandi barashaka kumenya
imishinga yibanze mu gukomeza inzira y'ingenzi, koroshya ibikorwa remezo byo ku mipaka no guhuza akarere gahoraho n'umugahora n'umuruhoro wa Robito, ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ugaragazwa nk'inzira yohereza ibicuruzwa ku nyanja ya Atlantika. Inyandiko irateganya kandi gusubiza mu buryo bijyanye n'ingendo zo mu kirere, kuvugurura serivisi zo kugenda no kugarura amahoro buhoro buhoro ingendo hagati y'imirwa mikuru yombi. Ari kandi kubungabunga parike y'ibirunga hamwe n'icyifuzo cyo guhuza ubukerarugendo mu rwego rwo kubungabunga ubukerarugendo, urwego rushimangira ubufatanye bwambukiranya imipaka bwambukiranya imipaka ahegereye parike y'igihugu ya Virunga n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na parike y'ibirunga y'u Rwanda. Urwego rw'ubufatanye bukomeye bwa Greater Virunga Transboundary Collaboration GVTC. Ibikorwa biteganyijwe birimo uburyo bw'umutekano buhujwe, ibikorwa bihuriweho byo gukurikirana ibinyabuzima, kwemeza uburyo hamwe n'ubuzima One Health muri zone tampo no gushyiraho icyerekezo cy'ibidukikije n'ubukerarugendo gikomatanyirije hamwe, gishyigikiwe n'ingamba zihuriweho no guhuza uburyo bwa visa ku bukerarugendo n'ishoramari. Ibihugu byombi byiyemeje kandi gushyiraho imiyoboro y'itumanaho mu buzima yambukiranya imipaka, gusangira amakuru y'ibyorezo, guhuza ibijyanye no gukingira no gukorana na OMS n'ibigo bishinzwe kurinda ibyorezo Centers for Disease Control and Prevention nka Africa CDC ndetse na CDC yo muri Amerika. Inama ngarukamwaka, komite nyobozi hamwe n'itsinda rya tekinike ishyirwa mu bikorwa rishimangira ku nama ngarukamwaka yo mu rwego rwo hejuru, komite nyobozi ya LEF hamwe n'imiryango myinshi ikora mu nzego zishinzwe guhindura ibyo ziyemeje muri gahunda z'ibikorwa remezo. Hari kandi amasezerano y'ibihugu byombi Kigali na Washington ndetse na Kinshasa. Urwego rushya ruzuzuzwa n'amasezerano abiri atandukanye y'ibihugu byombi, amwe hagati ya Kigali na Washington azibanda cyane ku iterambere ry'ubukungu, n'andi ubufatanye hagati ya Kinshasa na Amerika mu ngingo 17 zerekana ubufatanye bwatangiye kuva Perezida Donald Trump yatangira imirimo. U Rwanda na Amerika bazakomeza ubufatanye mu by'amabuye y'agaciro bumaze gutera imbere. Amasezerano y'ibihugu byombi ku iterambere ry'ubukungu azashyirwaho umukono hagati na Kigali uko amakuru agera kuri Radio France Internationale bivuga. Iyi nyandiko rero yerekana ubufatanye bumaze gutera imbere cyane cyane mu bucukuzi bwo mu y'agaciro. Kigali yamaganye ibirego byo gucukura mu y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko aturuka mu burasirazuba bwa Kongo. Aragaragaza kandi inganda zayo bwite nk'uruganda rutunganya etano, uruganda rutunganya zahabu hamwe n'uruganda rutunganya Tantalum zigenzurwa n'ikigo cy'u Rwanda cyitwa Rwanda Mining and Petroleum Gas Board RMB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, igihugu gishingiye kuri Trinity Metals, sosiyete yashinzwe muri 2022 binyuze mu guhuza mines za Nyakabingo, Tungsten, Rutongo, Ethan ndetse na Musha Ethan na Titanium. Muri Nzeri umuzingo wa mbere wa Tungsten uvuye mu Rwanda wageze muri Amerika. Iyi sosiyete yahawe inkunga ya tekinike na DFC cyase America International Development Finance Corporation. Nk'uko bigaragara, ibiro n'iby'ingenzi bikubiye mu masezerano yasinywe hagati ya Kigali ndetse na Leta ya Kongo. Reka duhite dukomeza twumva ibyo abari mu bice biberamo imirwano batubwira. Muri turiro naho hari kuvugwa amakuru adasanzwe banywanyi, turaza kuyagarukaho mu buryo burambuye turebe ibiri kugenda bitangazwa ndetse n'ibiri kugenda biba. Turaza kandi no kubabwira mu buryo bw'iramvuye ibikomeje kugenda bitangazwa i Rubero, aho igitero gikomeye cyagabwe uyu munsi rero cyaguyemo abatari bake. Turebe uko byagenze. Si ibyo gusa rero kandi turaza kureba ibiri kubera mu gisagara cya Uvira, ahamaze kugezwa abasirikare benshi ba coalition
aho rero biteguye gukomeza guhangana bijyanye n'amakuru akomeye demiap ndetse na service nationale de renseignement bagaragaje ko M23 ishaka kwigarurira igisagara cya Uvira, ibyatumye umutekano urushaho gucungerwa mu giti gira intangere. Ni mu gihe kandi turi buze no kureba mu buryo bwagutse bikuwe mu masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tureba rero zimwe mu ngingo nshyashya twungutse zijyanye n'ibyaganiriweho. Hagati aho rero umutekano ukomeje guhungabana mu bice bitandukanye nk'uko abari bakomeje kugenda babigaragaza. Kuri ubu ngubu abaturage bari guhunga, dore ko mu Rwanda kuri uyu munsi bakiriye abatari bake mu bice bitandukanye. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko akomeje kugenda hazanwa ibikoresho byinshi z'urugamba mu bice bitandukanye nk'uko rero muri kugenda mubibona. Kugeza ubu rero bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binanemezwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutegura abasirikare bamaze iminsi bari gutorezwa Kamina, Kituna, Kindu bagomba kuza kwerekeza ku mirongo imbere y'urugamba kugira ngo batange umusada kuko babona ko urugamba rwamaze gukomera. Reka dutangire twumva ibyo mwana ndaka ari kugenda kurikirana hariya mu kibaya cya Ruzizi, aho rero bigaragara ko urugamba rwakomeye kandi rukomeje nk'uko bikomeje kugenda biboneka. Benshi mu baturage bakomeje kugenda bava mu byabo bahunga nk'uko rero amakuru ahari abigaragaza. Ubwoba ni bwinshi, abaturage bahiye ubwoba, bamwe ntibazi uko biri buze kurangira kuko kuri uyu munsi abinjiye mu Rwanda ni benshi kandi baragenda bagaragaza ubwoba bukomeye baterwa n'ibyo babonye ndetse n'ibyo bakomeje kugenda babona nk'uko rero bikomeza kugenda bigaragara. barwaniraga kuri aka gasozi mu gitondo. Aka gasozi kitwa gute? Akumba ko barwaniraga aka karambara ni imirwano ikomeye. Rero ikijyanye n'impunzi cyo banywanyi bacu turababwira ko impunzi ni nyinshi kugeza ubu zimaze kwakirwa, aho rero amakuru atugeraho aragaragaza ko abarenga 600 bamaze kugera mu Rwanda baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bikaba biri guterwa n'intambara imaze iminsi ihanganishije umutwe w'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi muri teritwari ya Kamanyola mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi ni intambara navuga ko rero imaze iminsi igera kuri niri kuba, rero kuri uyu munsi humvikanye urusaku rw'ibisasu biremereye ndetse binatwika umwe, ndetse bikaba rero byagize ingaruka zikomeye ku batari bake muri iki gihugu. Abatuye mu gice cyegereye umupaka wa Bugarama barimo kumva urusaku rw'amasasu ndetse n'abari mu bice bya Gishoma, Gashonga nabo barumva urusaku rw'intwaro ziremereye. Nkuko rero bigaragara, uwitwa Nyabuhogo Suzana umwe mu mpunzi yagize ati duturutse Busama twaje ariko bamwe basigaye inyuma, saa 11 nibwo batangiye kurasana cyane, bikaba rero byatumye bamwe dutangira kugenda duhunga n'ubwoba bwinshi. Raziki Alphonsine yunzemo ati guhangana uyu munsi nuko aribwo intambara yakomeye cyane kugeza ubwo ibibombe byabomoraga inzu. Hari umusaza byishe wari uri gukurura amakara imbere y'inzu, bikaba rero ari byo atangaza. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fenulo yavuga ko abarimo kuza bari guhabwa ibikoresho by'ibanze, aho yagize ati twatangiye kubakira kuva saa 9 za mu gitondo, higanjemo abana n'abagore uretse ko harimo n'abagabo. Turacyarimo gukora isesengura, twabahaye iby'ibanze birimo amazi, ji na biswi ku bana, ndetse dufite n'ubutabazi bw'ibanze ko baza kugira ikibazo. Dufite imodoka kugira ngo tuze kubafasha kugera mu nkambi. Izi mpunzi zikaba zije ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ku isaa 6 hamaze kwakirwa izigera kuri 252 kuri uyu mugoroba. Raporo twakiriye iragaragaza ko kugeza ubu abamaze kuza bagera kuri 600 uyu munsi, nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero
nkuko rero page y'amakuru ikomeje kugenda ivyerekana ubwoba bwo ni bwinshi mu bindi bice bitandukanye kuko bizakomeye ariko kubera ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda kigahita kibisamira hejuru. Urumva ko rero rurana urugamba narwo rwamaze gufata indi ntera, kandi benshi ukaba bari kuvuga ko ngo rutari buze guhagarara uko byagenda uko ariko kose, ngo rugomba ku advancinga rukomeza rufata Bukavu, rukomeza rufata Uvira, ati aho ngaho niho hari buze kuba iturizo. Ibi rero nibirabana n'urugamba bikomeje kugenda biba. Mu yandi makuru dufite aragaragaza ko igisasu cyaturutse i Burundi cyahitanye umuturage Ruvunge, umutekano ukaba ukomeje kuzamba mu kibaya cya Rusizi nk'uko bigaragara. Amakuru ari kuva i Ruvunge mu kibaya cya Rusizi agerereye muri teritwari ya Uvira ahagana mu birometero 60 uvuye mu mujyi Uvira, aremeza ko igisasu cyaturutse i Burundi cyaguye mu gace Kamanyola kigahitana umusore umwe ukomoka mu bwoko bw'abapfurero. Amakuru ahari aravugaragaza ndetse aravuga ko igisasu cy'ingabo z'u Burundi muri iki gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025 zakomeje gushinga imbunda nini mu misozi yerereye hakurya y'umupaka. Biro bikaba bibaye mu gihe no ku munsi wabanje agace ka Gasumari hafi ya Kamanyola naho haguye umugore n'abana be babiri, undi agakomereka bikomeye. Uwo muryango ukaba ukomoka mu bwoko bw'abashi. Imirwano rero ikazi ikomeje kumvikana hagati ya Fardc ndetse na M23 ndetse n'abazarendo bakamejeje. Uyu munsi rero imirwano idasanzwe iri kumvikana mu bice byinshi by'ikibaya cya Rusizi muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza umutwe wa M23 ukomeje kuhagura uduce ugenzura aho umaze gufata ahantu hakomeye harimo Mitimbiri, harimo Rubarika ndetse n'igice kinini cya Ruvunge. Biranavuga ko imirwano ikomeje gufata indi ntera ndetse uyu mutwe urimo gusatira umujyi wa Uvira mu rwego rwo gukomeza kugira ibice byinshi ugenzura. Umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nababwira ko rero wo ukomeje guhungabana mu gihe kandi hari igisasu cyarashwe mu Rwanda. Reka twumve umunyamakuru uri gukurikirana iby'aya makuru aho avuga uko bizagenza. Kame turi yahoze bana yanjye manoko ariko kiba gikomeye. So ngira ngo fitima kuzi mukurikije gahunda zabi. Hano rero aragaragaza ni ku musozi wa Mukorera iki gisasu cyaguye, ariko kubw'amahirwe nta muturage kigeze gitana, nta n'uwo kigeze gisenyera kuko cyaguye ahantu mu musozi nk'uko uyu munyamakuru abivuga. Rero igisasu cyaguye mu kagari ka Murya mu mudugudu wa Gisheke mu Bugarama. Ni bya misire gusa birakomeye kuko kano kantu mfite kari gupima nk'amagarama nka 700 hafi kilo kimwe, kandi urabona ko na kantu gato ushobora kuba nashyira mu kiganza, ariko uburyo gatyaye byo byonyine binateye ubwoba. Iki gisasu kiguye hano narindi mu twari turi mu mupaka, hari abaturage b'impunzi bari bagiye kwambuka baje mu Rwanda bahunze n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo twitegura kugira ngo dutambukane n'impunzi ziri gusohoka mu mupaka nibwo umuntu aduhamagara avuga ati hari ahantu haguye igisasu ahitwa muri ari tuzamukiye bahita mu Cyagara, hanyuma dufashe moto tuza twirukana. Ibi mfite ni ibihango by'igisasu muti kiri here hano imbere muri nkuko rero bigaragara igisasu cyaguye mu butaka, ariko kubw'amahirwe nta muntu kigeze cyangiza. Dukomeje rero n'amakuru yacu, ni munyemerere tujye kuri gutangazwa na General Autoproclame ya Kutumba oro mu burakari bwinshi yasobanuye impamvu AFC yabatsinze. Uyu ni General Muri ya Kutumba, umwe mu bayobozi b'umutwe wa Wazarendo urwana ku ruhande rwa leta, yagaragaje umujinya ukomeye ku miterere y'intambara ikomeje gukomera mu kibaya cya Rusizi, aho umutwe wa AFC ukomeje kwigarurira uduce twinshi. Mu butumwa bw'amajwi bwatanzwe kuri wa gatanu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2025, uyu General ya Kutumba Muri yavuze ko gutinda kugaba ibitero kwa drone kw'ingabo za Fardc ari byo byateje gutsinda kwa AFC. Ya Kutumba yumvikanye agira ati
twari twarabisabye kuva kera ko drone za Fardc zigomba kugaba ibitero vuba. Iyo zitinda kugaba ibitero kuri AFC biha umwanya wo kwitegura. Iyo zitaza gutinda AFC yari ko yamaze gutsindwa. Yavuze ko nubwo adashaka gushinja umuntu gutsindwa kwabo, ariko ko Fardc ndetse n'ingabo z'u Burundi babatererana ibintu bizahaye AFC urubuga rwo kubatsinda. Yakomeje agira ati ntawe nshira urubanza, ariko kuri nuko twari gutsinda AFC. Frdc n'ingabo z'u Burundi baradutereranye bituma dutsindwa uru rugamba. Kaba rero ari byo yavuze. General ya Muri ya Kutumba yanavuze ko AFC yabonye inkunga ikomeye aturutse mu gace ka Kaziba, bituma umutwe ugira imbaraga zidasanzwe mu mirwano. Yashinje ubuyobozi gukoresha indege za gisirikare kutagira ubushake bwo kugaba ibitero ku gihe, bigatuma M23 ibona umwanya wo kwiyubaka ndetse no gukomeza kugenda itera imbere. Kugeza ubu AFC ikomeje kwagura ibirindiro mu kibaya cya Rusizi, aho imaze kwigarura uduce nka Miti, Mbiri, Rubarika, ahitwa Buhewa n'igice kinini cya Ruvunge. Amakuru aremeza ko ubu uyu mutwe ukomeje kwegukira inzira yerekeza mu mucyo wa Uvira, ugakomeza gushyira igitutu gikomeye ku ngabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo. Ibi byose rero bikaba byerekana ko ubufatanye buke hagati ya Fardc na FDLR wazana n'ingabo z'u Burundi bushobora gukomeza guha AFC amahirwe yo gutsinda urugamba rumwe ku rundi, mu gihe rero ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera i Washington, nubwo rero kuri ubu ngubu bizamaze kugaragazwa nkaho bishobora kuba bitazatanga umusaruro. Ibi ndabivuga nshingiye ku byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madame Therese Kwayikwamba Wagner, aho rero yavuze amagambo benshi bavuga ko ashobora gusubiza ibintu inyuma, ashobora kuza gutuma ibijyanye n'ibiganiro benshi bari biteze ko biruze kuba bizatanga umusaruro bitagenda neza. Aho rero nyuma y'amasaha make hasinywe amasezerano y'amahoro i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Therese Kwayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, yatanze ibisobanuro ku masezerano ndetse n'amahirwe y'amahoro y'uburasirazuba bw'igihugu mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya 4 Kigarama 2025. Uyu Minisitiri Kwayikwamba yavuze ko ibyo abaturage biteze ari byinshi cyane mu bice byafashwe. Agira ati ikigaragara nuko tuzi ibyifuzo by'abaturage bacu ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane mu duce twigaruriwe, ko aya masezerano azahita ahindukamo guteza imbere imibereho no kugarura amahoro. Yashimangiye ko intambwe ya mbere ifatika ari ugushyira ihagarikwa ry'imirwano. Minisitiri yagize ati ku bijyanye n'ibikorwa byihuse, intambwe ya mbere isanzwe yaba ari uguhagarikwa ry'imirwano, kuko rero izaba igaragaza neza ubushake bw'impande zombi. Icyakora yibukije ko gukomeza kubirengaho bizatesha agaciro ayo masezerano. Ati icyakora niba kubirengaho bikomeje, ibyo ntibisobanura ko amasezerano ari imfabusa. Wagner ya Therese rero yashimangiye kandi ko intambara imaze imyaka 30 itoroshye. Ati ntabwo ntekereza ko intambara imaze imyaka 30 ishobora kurangizwa gusa no gusinya amasezerano. Tuzabona iterambere, ariko kandi ku byago no kunanirwa. Akaba rero Minisitiri Kwayikwamba yashimangiye kandi ko akamaro k'ubushake bw'impande eshatu zashyizeho umukono ku masezerano ari byo bigomba kuba byarangiza ikibazo. Ati icy'ingenzi cyo gushimangira hano nuko dufite impande eshatu muri aya masezerano, kandi buri wese yiyemeje kuyashyira mu bikorwa no gutanga raporo byanze bikunze mu nzego zitandukanye. Aya masezerano i Washington yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa 12 2025, akaba yaraje akurikira amezi menshi y'ibiganiro. Impande za diplomasi yerekana intambwe ikomeye iganisha ku kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora nk'uko Minisitiri yabishimangiye, ishyirwa mu bikorwa ryayo risaba kuba maso ndetse n'ibiganiro bikaba byakurikiranwa nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara muri ibiri kugenda biba.